Kristo gibo kamtsilo agigu gijelono alo zabe hibo nong lo gsajlani. Adorlogi loksaryono nong kamts pute tagilono alhumla agilono. Noye Kristo gibolo kishi hajinigeno. No gibolo mi kamts kamtsa ngwa agilono oliki ochejugi alo za hibo julbenige. Kristo mi Gibolo alho zakts atru ipigyuno izato shibzu Efesian mi akedo pungu ajo mkulakilno akedo tsugo ajo kutsu kutolo alho za hibo besu nong lao ksajulani Timi gtamino no ita gyumuno akiviu alho shelo no liki no gibolo gmza ha gehono no itange Tirauno alhu shebe hibo chilgelo apusharina azasharina momu atanko sharina mu alhu za hibo giklono khul cheri kemie akshe siglelo ikemu kiwana alhu za hibo giklono khul cheri maye oliki ochejure alhu za hibo inlubzu nogi alhu za giklono kristomi gibolo alhu zaksı Atırı bölgemitim şinge bir alhosası karakta şilbenge şikimtani. Atırışı akimlav alhosaksı atırı diye efesen mi akedo bungu ajo mku bunglono itulani. Akimiko Kristono agugoho kimyebuzı li remno pak hı zvege dui nong nipu kimyelo. Kiptimikto muno nono onbushinige gumsa gyudo timirangunoye okhamu zvenige tui kimyabuzu onbushisası ole rivaye aklimlaki tui onburimeki enope tachini alhuza ahole akedo shiridaje aro mkukinlono peagyuno kiptimi lakino anbupulagyuye alhuno balo akipushisa agyu Biani, ikihu akimiko. Alhuno olo akipushis gyushu alhoksa shipkul gyulono alhumlo shipsalna sage. Alhuno onpu okimgatsi gyuye opelo kimye penye getono rimeki ena jumti penye kumoge. Alhutano akimkovlo pe agyuno Kristono aguguho kimye gelauno. Pak hıts vege tui, panong nipu kimyelo peani. Diye nono li lunike uno, momu li no ilmi sha gelo kimye chekyu peamoy. Ikemu nono li lubesi iriveno onbushi vege tiu, li no topum shi vege tiu za peani. Itari efisyan mi akedo pungu ajo mkutache ena mkutoklo no peagyu no. Akimi ku no anbu mti jeni keno. Baye paliki papimbi mtani eno kuno anpu kimyeche mogeno baye paliki papimbi kimyeche moebani ikihu agimiko okhugupu jilo alhuza hibako gumsulu ge onbusası kırnachelo dishaye nono okibolo ato shibzu onbu anli sası hagyulo alhumlo keke no eno ojbosho anani. Akini ushi anpulau alho zakts atru dina efisyan mi akedo pungu ajo mkukinno mkubdiktolono itulani. Anpunoko anpiulau tui nonkimi kokhlo. Kristono agugo sho ato shake tui akimlakiye bani pusho ato ge. Eno Kristono agugo papimbi hakuluge. Tigamuno agugo no Kristo kokhge tui ani pukori to kalo panom gimi kokh masai. Ani pukutomono li gimi kokh gihunigiuz kholo li gimi show ayekbeu eno kichekzu shuvejeni. Li no li gimi show ma choi ayekbeu shulgyu besi li ki juvle shibzino. Liye alokzi ena pui taigyu nipu shulan gigashi gumsivejeni.
di toikyu lok tsiye alholano irikyu lok tsikumoge bi anbnoko pelo itipen shani. Totimi kuno lolo alholano irikyu lok tsi pirangeno liye akumtsa agovulono li kimi khokh gihu eno simsa chagnani. Anpu hamye asho timikdami lauye igono simsa eno ikilgyu kwaye biyol jani. Ikemu likim lauye gihu eno ikilgyu shimlave jani. Gujo yesiye anpu nokovlo agugo hono Kristo khokdeshi timikdami khokhlo bibepa mwe. Ikemu likimi khokhlo bibepani. Totimi kuno kono alhoza iti ena alhoza kiklono khichenigeno panongye dimikdami gihu ikilgyungno alaw likimi simsa gihu ena ikilunani tiremuno anpnoko kamtsu alhoza hibo kumsulu ena goluri ogibolo kumgakyu aza ena anpushillo agatu ena ashikawu shiri atyamnikolo alho zakts atru dina efisien mi agedo tsugo ajolaklana gtktolo klani atyamnikho nongbaza gollo ogemno hino ambiu timkho kumla pusajege kuremu tishikyu no ajbige opoza simsalo hiye azatsikyu golo gkumra sikhaskyu atruge tishanguno noye akivishi abenige ena ayegilo akhshul benige atanilo alhozatsa atruye hige diye abaza golnikyu agokulu tipo vecho alho gkumra thoka oshulnange bi alhozalno mtsimsheshi bibai alhono okumratsinkyuye atsitsilono kyuala ituluri vyepku osinkyu kumwe ikemutiye opoza launo kiepus nange opoza gokulu kahano momu pamamlo chumono alhomno chulu eno pau kukumra oshul nikyuye kushoksige tiramuno atyalniko nono oketi oloktsno opoza kirti lokts hejes kitohilo ikuvya aginamu ou pikti shiktino kiukiuri tovya aginamu alhono ovlo shilepikyu zakts atri hubo kumsmakevlo opoza golkyu vecho alhomno kiki eno opoza mno kiki kirini kukumra yirilo tishaye inishina nomlao alho tsabe hipo shula gyuye alho no azakts atru gyu ospepa nigeno tipo pari pernikyu pukaputsalo akimko nono onbukimye mono alho kimyani pa gyuye akimkige nono kuchono alho kimye chegaye nuye alho zaksogol nani eno oliki opimbito I onbukimye nani anpnoko nono okimi gyuhu khokh mono alhu gyuhu khokh ani pikyuye akimkige nono kuchono alhu khokh gyuhu chagaye nuye alhu zaksu golnani ena agugoho no Kristo khokh gyuhu ketoi okimi khokh gyuhu nani atyaniko nono opoza gokulu kahano alhu gol ani pyuye akimkige nono kuchono alho gol chagaye noye alho zaktsipel nani ena opoza gokulu kh nani ambiutsa hipo chukul gamtsa ambiupelo kimgas peni